Alo. Alo, Dikla. Dikla. Kamera akcija. Dobrodošli na utakmicu 8. kola druge Hrvatske vaterpolo lige Južna skupina. Večera se sastaje gosti iz Cavtata i domaća ekipa Jadran iz Neuma. Za goste u plavim kapicama nastupaju broj 11 kapetan ekipe Nikša Drobac, 1 Anel Čampara, 2 Pero Jovica, 3 Mihajlo Vojnić, 5 Boris Maškarić, 6 Andrij Drobac, 7 Vanja Kopilaš, 8 Marko Ivanković, 9 Vinko Rožić, 10 Jakša Diklić, 11 Nikša Drobac, 12 Josip Šutalo, 13 Mija Vragolov i 14 Nikola Maškarić. Trener gostiju je gospodin Andrej Drobac. Za domaće iz Neuma nastupaju broj 1 plavi